nayi yami akikho ngitshela awuna wrong azanga ka rona le wrong le gona no ke blame bana le masemola ke re gona no re kgobokane yana ka bakala batho ba ithu a shiba ba nkutlweletse ba botle ya manje mni wrong wami nangilethele ukuthabana isinibana eziningi abela wena kabetho wena akabetho so ntate ubethwe ma nna re tano ifetsa ka mkhona akere kamkhombe a bole gore le tano kgobokantse yana se setse e kgobokane then la mofounela la mahlangola le ba bolele ba nyaku tsamaya sorry bethano ke nina ubetha kuma la ke tlo trapa wa sekolo man ke tla go tsana nna o tlhaga botswana iza go betha wala khona ukuthi orangazi ukuthi sobekwenzayo wathi yena uzabona ukuthi ulasajani ushapa ka ka full trapa le ka sekolo man not this time not this time wona kuhlompela khona mama qala lokhuluma ngayo 1 minute yes then bese lokwenu ngakwenza nalo bamasemula ngathi singakaqedi lokho okudelelana nani sikaze khona yeah so sizokuhloniphana sihona ukuceda into le ngithi last test sizele ukuthi umntwana abe ne-way forward so ayengafiki la ekunyazaneni nokuthembisaneni asilungise into yomntwana then sikhona ukuqhubekela phambili that's all ngizele ngileyo ngabe mediation yabha uzokuphikisana siqhubeke thina siyitake over angezalana siqhubekeni ngento yomntwana lokho kunye bese siyakulisa nangizele lokho sizwele musangithi into eziningi ngangithwele umuntu akahlela uthwe nakitletsi fela ngipeya gore ngaka ire abantu azwa ano siyafuna yasenze asiphumene enyangeni nje yaziko sesikhulume phezulu ngitsho inyanga uyayiphi kuba ukuthi akayazi so then ke iye mara sinzwa nje simbuzo ukuthi akayazi ngifuna sibe ne-way forward i-way forward ukuthi ubaba uthi ucela ama-paternity test ukwenziwa i-blood test komntwana therefore cabanga ukuthi ama-result azokuphuma nani nizokhona ukukhululeka and then isikhathi angitshela njalo nayibo baba bengingamunye eduze lapha mina bengifuna ukuthi ngivule i-case against Vodacom and then bese-ke i-last conversation yabo ihlangane ukuthi lo utheni lo wathini and then bese-ke TV tlako go botsele umpoditsa ke seyo ke ile society like maloba thabangale mo a ke boa ko society a re thabang na le mo a re ba mo dule ko video ni ke mme o mong o na le le a bolela TV ile ono o tla utlwa ka re gona le sambodi le nna ke seo ke re o na le mang nna ne ke tswa ile TV ile ke tletse fela ya gore ka tlo ira TV mo ke ne ke phela le ka tlo ira di TV ke motho mogolo man how many times Thabangi atamo la mothamo o tlilele a buta hae la botho Thabangana good don't talk shit when ke maloma hae ona ngare o nyeka go serious wena ke go botsa ntho o tlile le maloma hae ne o tlile le maloma hae tlaka pass man aka buta hae ke maloma o tlile le maloma hae ne ba ba shaba no o tsoka ngolo la botho a bua o le teng wena identical force alright ke ka bile be identical force sifikile lana ka Masemula simtholile ka Masemula no mama uMasemula sikhulumisene nabo isiphetho ukuthi umama nobaba no ubaba Masemula nomamleti ngale bazoyithatha mhlawumbe i-paternity test nomntwana lobathi nguthabanga ubaba uvumile ukuthi ayena akanakinga ukuthi angaphetha yonke into angayenza unless aza athole i-paternity test then uzokuhlanganisa kancane so nangu baba mhlambe naye angahlalusha ukuthi into ngikhuluma kule iqiniso rima mangana ya na ke kane selo kele na Masemula barenge papa thawa so nga kgotsofala fela ke re ka fika mo
blood test ya ngwana ka gore betere ngwana go tloga gale sa le monyane go fitlha bona bjane ba tlhakatlhakana amen ba go bolela nje go ne tswalla ka mokgwa re tswallang gore awa at least re fitlhile go ntseng ga go fitlhile bjang ka PC bjang rena ba identical force ba fitlhile ka mo lapeng la Masemola a gona mathata way forward ke tsona tseo letile roni ba ya ba ile irela ngwana thaba a be sha Alright ke babukeli be identical force nangu mama besize ngaye ithi naye azikhulumele aqede asho ukuthi usethi na that is why I less smart we Magathabana hawa sizwele nabo kwamasemula ukuthi soyikhulumisa sibe kuhle indaba le then so sihambe kahle sikhulumisa sesakubona ukuya phambili ukuthi kwenzeka ini. Thank you. Ngiyathokoza. Right, siyathokoza babukeli be identical force ungasithola ku TikTok, ungasithola ku Facebook, siya identical force unresolved matters. Gane be lo ndo